Ljudi koji dolaze da potpisuju ovu listu kako u našem gradu, a tako i u Republici, pokazuju koji je to nivo, da kažem, oduševljenja, što ponovo je prekinut i ponovo je povraćena vera i prekinut taj egzodus ljudi iz politike i sklanjanje, da kažem, normalnih, poštenih i elokventnih, pametnih, vrednih ljudi iz politike, jer je ona predstavljena kao nešto loše i kao nešto prljavo. Vi ako vidite jučerašnje vesti da je listu Moramo, da su to potpisali i predsjednik Srpske akademije nauka, profesor Kostić, da je Ceca Bojković, da je Rambo Amadeus, da je Rodoljub Šabić, da su to sve zaista eminentne ličnosti, profesionalci u svom poslu i ljudi koji su prepoznati kao iskreni borci za demokratiju i za napredak naše države. Takva je slična situacija ovde u Čačku, zaista divni ljudi dolaze, ljudi koji su na neki način bili izgubili veru da se nešto može promeniti, ali ovo im je povratilo tu nadu i sa velikim entuzijazmom oni dolaze i potpisuju listu i to pokazuje broj koji smo skupili za ova 2 dana.